Ti Masakbayan. Kat ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Dangat rabi ka manin asim mangpat, Arnold. Sa dino manan kinagapuan. Di ka nagdamag pa eh. Isa ka na nakiti ka nagta mabisina. Arnold, Agunay ka na! Mabisina kon. sige. Sumaruno ka nga rin iti kusina. Agawaam! Sumaruno ah. Inakpay bait agpalas. Aday ta, mangan kan. Agigop ka iti sabaw ti sinigang ta napudot pa. Naimas ah. Arnold, Ala, panawan nak pa di pa. Arnold. Di ka nagsaupay. Panawan nak kunak. Jack kaya ti adda sumanao numang mga anak. Sige. Agsubli kan to. Inton nalpasa ko na nangan. Sakbay ang maturog ta, Arnold. Kaya't ka pa akasarita. Nakaturturo ka. Jack kaya ti sumanao. Arnold, aginggat ka ano nga agpatinggat ti madi nga aramid mo. Sumardeng ka man. Urayam kadipay ang maikursong ka iti pagbaludan. Sakbay nga agnakam ka. Apaya ka na yung nakastati bagbagam. Makauma. Gaputadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Awan ti ka sa mapasama kanyak. Isu asumardeng kan. Di kan sumanao. Hoy, Adela. Si Kagayam day ta lumabas dito paraangan me. Papanam? Di tabalay damari, Vivian. Hoy, Adela. Apay adyak makitkita ti asawam. Ha? Ay sus! Isuksukat na kansamot. Ay kaasi ka pa'y. Imbag kanyak tauray bartak di asawa ken manugal, tadinak isuksukat. Sige, Petra. Labsan kan dito'y paraangan nyo. Kanuan gayam. Agdalos ka dito'y paraangan nyo. Kaning ka agdigos. Talabaam ta daster mo. Tanakadkadlaw asaan analablabaan iti manungaal daw. Anya? Sige, inakon, Petra. Kunamla na sino agsasaw? Naimbag kumamot no saan nga agbababae nila kay na. Di pa'y lakat isina nila kay na. Tapno gonggona na. Mari Adela, apay akas ta ti rupam. Kaslag parparikot kamat. Umay kakadiag patulong? Kaya't ko lati adda makasarsarita na, Mari Vivian. Maipapan ka di manan kanila kay mo? Sa anak ang makaturturog amang pampanunot kan kwa na. Adela? Si kalaang ti makaamo iti trabaho nila kay ko, Vivian. Ta si kalaang tinangibagaak. Wan, di ka agdanag. Taawan mo't nang ibagbagaak asabali. Kanayunak ang madandanagan kan kwa na. Ay, siyempre madanagan ka talaga. Taasawam lakit nga rod. Kaya't ko akasarita, ngam di na kayat. Agungot la adagos. Di ka agsarday amang palagip kan kwa na, Mare. Ano samlat ta apalagipan? Wan nga rod, Mari. Ala, inayon tayong idawdawat iti Diyos. Asapay la kumata makapagpanunot ang naimbag nila kay mo. Kat agbalbaliwan. Mari. Inayon tayo dayta iti prayer meeting tayo inton rabii. Hoy, Vivian. Nakita ka naggapo dito'y balayo ni Adela Wan, apay. Kaslang amin nariribok ti panunot na Siguro mariribukan ka nila kay na. Ngamin, saanan nga agaw-awid? Anya? Kasano nga mom? Asaan nga agaw-awid ni Arnold? Diyak ngamin makitkita ni Arnold. Nalabit nga agbababae. Iso aday ta, agparikutan ni Adela. Ay, di ka agsasaw, iti di mo pa'y nakita, Petra. Saan anasaya at tikasta? Ibagbagaklaang mo ti kapanunutak Wan, kapanunutam laday ta. Angam, siguradon tumanan, aday ta ti sarsarita kadagiti padam amanarsarita. Usus, no agsasao ka?
Kunamlan saan ka, chismosa? Oh, taapay. Kaano pa'y anakita anak isarsarita kadagiti kakaaruba? Saan ka di asikati kasta? Wana, tasika, santa ka, perpekto ka. Saan nga iti kasta, Petra? Katapno agbaliw ka, ingkamet makimisa. Tapno maadalan ka, iti nasaya at akababalin. Sus! Kunamlan na sino kang agsasao? Akas lawan apulos basol mo. Tunggal maysa, adda pagbiddutan na, Petra. Tawan lakit nga ron ti perpekto. Ngam at least, sa anak akaskan ka. Tasyak, sa anak amanar sarita itibiyag ti sabali. Ngam kit di, tibiyag mi asa nga pamilya ti ininto narak. Kit kita at ti pagsayaatan mi para iti masakbayan mi. Adakit di mo't masakbayan ti kaskada kayo ang mamirmiraot apadak. Wan adda at talaga, Petra. No awan man tinaranyag ang masakbayan mi dito'y lubong, ngam masiguradok nga adda naranyag ang masakbayan mi ijay langit. Anya? Katsi ka, Petra, adda ka din naranyag ang masakbayam dito'y rabaw ti daga? Ah, Adda ka din namnama abumaknang kayo? Idinto taman nugal, kan bartakmet nila kay mo. ha? Kan manar sarita laang ti ammom nga aramidan. Kunang mo lano asino kang agsasao? Awan lang arudan naranyag ang masakbayam dito rabaw ti daga. Sakit awan mo't naranyag ang masakbayam ijay langit. Di ko kwamton ti umapapal, inton madanon ti aldaw. Anya ka di ti sasawam? Simple laang mat nga awatan, Petra. Uray na kurapay tayo laang, basta nasaya at kumati panagpuspuso tayo, ay kat, bendisyonan na tayo ti Diyos. Ah, Ala, ingkan, Petra, agawid kan ijay balayo, taing kakat agdalos ijay balayo. ah. Kat bayat ti panagdalos mo, amirisam anaimbag dagiti imbaga. Ay, naimbag lang ang nakatarayak. Tinasaya at agturong ako iti hideout man ni Arnold. Amangan pa kindi, nuimunan ijay. Naimbaglangan ta nakataray ta. Di ta mo nga dugaan ti kakadwa dahi dya lalaki. Hanggang sayang. Saan taan na alat walit na? Sana bale, adunto pa'y di ta ti mabalinta holdapan. Sayang. Adda ko man, nayon ti urnong ta. Adan tulat ta. Sa bagay kasano? Agawit taan? Sika ti makamuno agawid ka. Ano siya? Dito yak hideout na maturog. Sige nga rod. Agawid akpay. Agparbangon akto nga umay. Tanga trabi. Nga maawan pa'y laang ni Arnold. Diyos ko. Agpakpakasi ak. Saan mo ko mga itulok ang maisagmak di asawak? Yadayong kuma iti mabalin apakadisgrasyaan na. Kaya't ko ngagbalbaliw ti asawak, Diyos ko. Kat italag ko kan kati amin, Diyos ko. Naaldawan ka anak kareeng, Adela. Imbaglangan tasabado ita. Katawan serak dagiti anak mo ija pag-adalan. Diyak namin nakaturog adagos idirabi tatang. Kanayo nakasta. Kita man day tabagim. Kimurtong kan iti kapupuyat mo. Tatang, Apay, anya ti mapaspasamak kan ka. awan tatang. Sa anak lang amin ang makaturog adagos. Iso ang mapuyatan na. Ada ka di parikot mo. Apay adi mo'y baga. Awan tatang. Ay, si kaman langan ti makamaw. Ay, wundayam. Ada inyag ko naluum asaba. Kanatang. Imbagla pang ramadan yumat iti imulam ikan ni nanang mo. Agyaman nak tatang.
Impan kaw ni Diya kusina yaw. Agyaman akmanan, tatang. At iti kwarta, igatang mo iti kasapulan nyo kada kita anak ta. Di mo awatan? Saan? Diyan kun awatan ti kwarta nga itad mo. Uray kaskasano. At damat matgadak apara kada kami iti anak mo. Mano aribo na ito ay. Ngam di mo kit din awatan. Amok ang nagtaod day tayo iti dakas. Iso ajak awatan. Anya? Arnold, idyamon ti dakas at trabahom. Ado ti mabalin mo apagsarkan at trabaho. Uray basit ti sweldo. Tinapatagkat na dalos at trabaho. Sumardeng kan! No di mo kaya ti kwarta, saan laang? Kasto ti may parbeng kadagiti o kwarta. Arnold! Inakon! O pa'y kanas nga gawin dito. Arnold! Ang subli ka! Ang sarita tapay! Arnold! Nagmayat kat kuman no nagtaod iti nasayat apang gadan dagiti kwarta nila kay mo, mare. Wan nga rod, mare. Kas kuma iti kunam nga impurwak na kwarta. Sa nga 10,000 a pesos. Gapo iti pungtot na kanyak ajak inawat. Impurwak nan iti ayan ti lamisaan sa rimwar. Kat, anong ti kwarta? Indulin ko latan, mare. Ala, idulin mo latta, mare. Tamabalin mo nga itulong iti talaga nga agkasapulan. Wan, mare. No, apay asaan akayat nila kay mo ti agtrabaho iti nadalos. Dayta nga rod ti kanayon ko nga ibagbagakan kwa na. Ngam saan adumngag. Kanayon tayo latta nga idawdawat ti panagbalbaliw kuman nila kay mo, mare. Adda kami akatulungam amang idawdawat iti dayta. Agyaman ak, mare. Diyak kayat nga dadakas sa mapasamak iti asawa. Wan, mare. Uray da kami akakaduam iti simbahan. Di mi mat kayat nga dadakas ang mapasamak iti asawam. Isu nga ituloy tayo ti agkid daw iti kaasi ti Diyos. Asapay kuma, tasilawan na ti dalan ti asawam. Agyaman ak iti tulong yo pa nagkarkararag, mare. Agyaman ak unay. Hold up na ito eh. Di ka guna itid bakas na di mo kaya timatay. Nakatutok ti mo kok iti si kagam. No agikis ka, matay ka. Sige, irwar mo amin a kwarta. Alahas, kanti cellphone mo. Oh, makitam. Kunak ngamin, nga ado ti kwarta day Diya ang babae. Anong piso eh? Dakilagatan tilinaon ti walid na. Nag-overtime siguro iti trabaho na, isu anarabyan. Idi pa lang nakitak day Diya babae, Arnold. Nukas ta nga agis tambayak iti asideg ti dakkel apasdeg. Makitak, adum saag iti kotse ang nagpintas. Isu ako nak, abak nang day Diya babae. Nabak nang? Apa yan di agar kala iti paglunganan ng agawid? Apa yan magmagnaw rin nasibngitan? Ay, nalabait. Mapanagsalad iti paglugahanan na Nga oray magna iti nasipnget? nagturad nga raw de. Imbag takwarta, alahas, kan cellphone natin nalata. Puwera biyag na. Alabas kamet. Ah, Pwera biyag. Kwarta lang ti kasapulan ta. Saan na biyag ti padata tao? Wan mat Ilakom dito alahas. Agraman ti cellphone kat pagbingayan ta. Ti kwarta. Sa nga 10,000 amin. Pagbingayan ta mutlaan. Uy, ayos. Ay bulgayan, inton bigat. Mapantag paliw iti ruwar ti simbahan ni Diyas Sentro. Ijay taka din hold up. Agpaliw ta iti mabalinta pagkwartaan. Sige, matungpal, Arnold. Sige. Dito ako nga agpaliw. Umadayo ka basit. Agpaliw ko iti dadya banda. Kanya-kanya ta iti biktimaan. Areglado, Arnold. Ika gumanta ti agbaligi. Sige, Ala, agkita tantulatan iti hideout. sige. Inakon iti day abanda. Ado ti senior citizen na mabalin a biktimaan mi. Nalakalang nga itaray mi ti bagda.
Nang runa, tadi dakit nga rod makakamat. Arnold! Ni Adela. Makumbinsir nga ta ni Adela ti asawa na, makimisa. Agbalbaliw pa nga ta, ti asawa na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas pauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agparikot ni Adela maipapan iti asawa na. Katunggal bagbagaan na, saan adumngag daytoy. Inikkan ti asawa na iti kwarta, ngam di na kayat nga awaten. Gapo tanagtaod iti dakas awagas. Gapo iti dayta, impurwak ti asawa na tinasao a kwarta sa rimwar. Gapo iti dakas a trabaho ti asawa na, saanan ang makaturturog daytoy. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa da Adela nga agiina. Iti dayta agundaway, agsisiim ni Arnold, iti biktimaan na, idi nakita ni Adela. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas pauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige, mapanakon iti dayjay abanda. Kita tantulatan ni hideout. Sige, inak nga rodan. Ano ti senior citizen ang mabalin na biktiman mi. Nalaka lang nga itaray dagiti bagda. Nang runa, tadi da makakamat. Arnold! Ni Adela. Awan matan dito yung asawak. Sa nino tinagturungan na. Nakitakla dito'y anak katakder. Ngam awan matan. Iso nga tati nakitak. Oh, Diyos ko. Itulok mo ka di asumrak ti asawak di tabalay mo. Tapno makangag iti panursurom. Kat malawlawagan ti panunot na. Hoy, Adela! Sinurot ka tagdardaras ka pimanaw iti ayang tayaw. Imunan di ta simbaan da tatangmaw kung dagiti apaw. Kaya't da kano ti agtugaw iti sangaw tapno mangagdaan na imbag ti sermon ni Apo Paday. Nasaya at no kasta nanang. Sino ka di ayat yung urayam dito, hoy? Awan nanang. Sige, umunag tayon. Nakita nga mo silig ni bakit ko. Isolim mikli kak adagos pare. Isugayam arimwar ka adagos iti inaladan ti simbaan. Kat sinurot nakmeten. Ala, Intan. Iti asilig ti bangko ti papananta. May mayat pa sigurado ang nawadwad a kwarta ti maalata. Mangkita ta iti senior citizen. Iso ti biktimaan ta. Darasan. Una, nalaklaka ang maitaray ta ti kwartada. Tadi da makakamat. Anya? Nakitam nila kayo mo dito'y simbaan? Un mare, ngam idi inasit ka. Awan matan. Amangan no kaingingas na laang. Saan man, mare? Iso. Nilakay mo? Inmay dito'y simbaan? Nakimisa nga ta? Mare, Wenno? Iliw mo laday ta kan nilakay mo. Iso asabalin ti panagkitam. mare. Ala, no iso man day jay, sapay ko mga rod tasimrak dito'y simbaan. Kat nangag na ti mensahe. Wan nga rod, mare. Sa bagay, anya ti amuta.
Nga amangan no nila kay mo nga agpayso, jay nakitam. Mare, Adda plano ti Diyos, Mare. Amangan no nagbalbaliwan nila kay mo. Isuan na pan nakimisa. nagsayaatan no kasta. Nga itimay sa nga aldaw, kat agawi dan ijay balayo. Kat nagbalbaliwan. Sapay ko mata kasta, Mare. Ala, Mare, intayon. Agawid tayon, tanalpas mo't timisa. Wan, Mare, agawid tayon. Nasiputam ka di dyan kaya susurutin ta. Saan nga rod? Nagsiglat mo tanda dya senior citizen. Nagpartak ang nakaadayo. Malas ah. Nakadlaw samot asursurutan ta. Iso ang nagpartak ang nagna. Nasiriban na ta ti may salang alakay. Nga rod. Nasiglat nga min. Mangkita ta pa iti mabalinta nga itaray ti bagna. Aguray ka. Nakitak tayo lakay nga agpalpalama ijay sidewalk itay. Apa iti agpalpalama? Itaray tatibag na. Nakaunong siguro iti kwartana. Anya? Umaykan, mapantay iti ayan na. Dayjay, Arnold. Makitam di agpalpalama alakay. Nagdakkel tibag na iti abay na. Huwag nga pesa. Sige, paliiwan ta. Taintun basit ti aglalabas at tao. Itaray tan tibag na. Sige. Sige ti mang itaray. Kat aglayon kan ijahit out. Un Arnold, sigurado, kwarta tilinaon tibag na. Sino kayaw kay masidag? Itay pa'y anak katugaw kayo di taasidag kaw. Agtugtugaw kami laeng tata. Nabanog kami ngamin anagdag na. May saa ka bulsik babaraw. Sa anak ka makapagtrabaho para itibagig. Gaputa bulsik kak. Da kayaw, tanapigsa, kad makakita kayo. Rumbangag trabaho kayaw para itipagsayaatan yaw. Diya po Diyos, saan na bulsik? Makit kita na tayo. Amuna, ti aramidin tayaw. Ken amin nga aramidin tayaw kat makita na. No kasyandak, ket ikandak itilimos kaw. Supapakan na kaitaw, takin asyandak. Ngamno takawandak. Ket amoyo lang aruday, nakasto iti kasasaan ko. Siguradaw, asaplitin na kayaw. Ne, anya ka diti ibagbagayo, tata. May saa ka bulsak. Nga makita kayaw. Mandipdot kayaw. Kaya nagtatakaw kayaw. Huldaper kayo, pay. Na, kasano ko mga amumday ta, tata? Kat nubulsak ka. Napigsa. Ti panagangot ken panagdengeg kaw. Maawatak ti garaw yaw anak katugaw iti asideg kaw. Pare Mario. Ay tapno di kayag basol. Siyay. Ikang kayo iti kwarta. Adar na urnong ko at taluribaw. Gapaw ta na inutak unay. Ala, ited ko lahangan kada kayo. Anya? Mabit lang taalaak iti bagkaw. Saanan? Mario, Intan. Intan? Nanggagmuti ko nak. Intan! Anya ka maten Arnold. Apay adi mo kayat nga awatan ti kwarta day di alakay. Isupay di 3,000. Itid na kumapay. Agtatakaw ta. Aghold up ta. Ngem saan akas kan kwa na? Dakas ta tao. Saan ka di? Awan asita. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Basta saan ta nga iraman tayo dyan alakay.
At damod gayam silid ti kaasi di ta kaunggam, Arnold. Sumardang ka man. Intan ni palengke. Mangkita ta ijay. Itisip dutan ta. At da pulis ijay. Amangan numatiliw data. Diyak lakid di kayat ti agyan iti pagbaludan. No kastarad. Mangkita ta iti balay asar kanta inton rabi. Sige, kasta ti aramiden ta. Sige, Adela. Alaom dagito'y dilata kanda dumapay apang kusina. Imbagla adi mo gatangan. Agyaman nak, madam. Inton Sabado, umay kan tumanin aglaba. Taglaba ka iti kortina. Wan, madam. Kan nayunak titangdan mo. Nayunak iti limagasot. Tapno aday gatang mo iti bagas kan si daanyo. Ay na, agyaman nak manan, madam. Awan anyaman na. Awan gayam. Talaga ka di nga awan trabaho ti asawam. Awan, madam. Sige. Ibagam tao may ditoy. Tapagdalusak iti aglawlaw. Nagaduti kayat ko apatarimaan di ta hardin. Kandi talikodan ti balay. Ha? Sige, madam. Ibagakan ko na dayta. Agyaman ako na eh. Arnold, tila kay nga agpalpalama. Isuday ta masabat ta. Ikam iti limos. Anya? Ala, ingka ikan iti limos na. Ngam sayang ti kwarta. Ingka ikan kunakmet. Sige, umasidag tangarod kan kwa na. Tata, adto'y tilimos mikan ka. Tanggag ho, tiya si tagiyaw. Kita mo kada kayo, dayta. Kasano ko mga mom, tata? Ambok. Kumusta kayon? Kung namitay nga ikandak itilimos. Agim sanain. Agawid kayo iti pamilya yaw. Kasapulan da kayaw. Anya? Urnosin nyo ti biyag yaw babarok. Agbalbaliw kayaw. Ket di kay agbasulan. Ni Apo Jesus. Nailansa iti cross. Gapu iti basbasul tayat at tao. Sinapsaplit da. Ken pinarparigat da iti hustaw. Tapno masubot na ti basol ti sangalubungan. Kasta ti panagayat ti Diyos kada kayaw babarok. Ang mapayasobadan yaw iti arami dadakas. Apay kasta ti ibagbagam kada kami, tata. Saan kamot amangas kasaba Saan kamot apadi? Diyo sayangin ti biyag yaw. Maragsakan ti Diyos kada kayaw. Nagbalbaliw kayaw. Ket mga barwanan kayaw. Itaalawas. Ket makuna asimana santa. Pananglagip iti ipapatay ni Apo Jesus. Ije bantay kalbaryaw. Ay lagi pun tayo no kasano tirigat na para laeng kada tayaw. Tata. Huwag balbaliw tayaw. At suruten tayo ti pagayatan ti Diyos. Nasayaat ti masakbayan tayaw. Proverbio 22:5. No ipateg mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagaan dagiti managdakdakais. Anya? Tata. Ngaraod, kas panang supapak tayo iti kinapateg tayo iti Diyos. Liklikan tayo ti dakais. Tapno di tayo maikursong iti agnanayo na patay. Tata. Itaalawas ti Simana Santa. Ket intay ito makimisa. Kas panagdayaw tayo. Kain pananglagip tayo, iti panagayat
ti Diyos kadatayaw. Arnold, itay ka pa ang nakaululimak. Sipod simang patta dito'y hideout. Pampanunutom ka de, dagiti imbagbaga jay agpalpalam alakay. Maipapan ka ni Apo Diyos. Agawid ak pa iji palay. Sika, di ka kadi agawid. Di mo pa sinungbatan ti saludsud ko. Agawid takid din. Sige. Pagbingayan tangarudon ti kwartaan na urnong ta. At damot basit nat da. Mano, At damot 20,000. kasta ka di? Win. Ken, at dapay dyan naglakwan ta iti alahas. Ne. Saan ka kadian naragsak? Taad na nawadwad a kwartata? Ala, di nga mo ta agawid tan. Sige. Kano tang agsubli dito hideout? Awagan nakto no kasano. Sige nga rod. Agawid ta pay laang iti pamilyata. Adela, saan ka diyan nagaw-awit ti asawam? Saan, tatang? Ngamin, nanggad iti adayo. Apay, anya dyan nadamag may nga da kanu babae na iso asaan nga agaw-awid. Asino tinakangaganyo iti day tananang? Di taman ka arubayaw. Saan apod no ti ibagbagada? Una yan dagita akaruba. Ngapay nga road at unggal umay kami. Katawan ti asawam. Agtrab-trabaho nga rod iti adayo, tatang. Apay, saan ka di amang mangted iti kwartakan ka? Ha? Apay amapan ka pala umutang ija istor ni Medreng. Nasa una kanyak data. Kuha, Ibagaman ti pudno, Adela. Ayan ti asawam. Diya ka muna nang. Tatang. Amangan pa'y kit din no adda itan ni diya pagbalutan. Pagbaludan! Iti anya agapaw. Dakas ti panggadan na. Isadya kawatan titid na kwarta. Kaputa nagtaod iti dakas. Kayat ko pa'y nga oray saan kami nga agsiday tinaimas kadagiti anak ko. Basta sana nagtaod iti dakas. Ay, una yan. Kasano itan? Ayan nga rudan nila kay Mau. Saan pa yan nag-awawid, nanang? Diyan ka mo ayan na. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saan ang nag-awawid? Diyos ko, saan naklata ang mauma amang idaw-dawat iti kaasiyo kin ni Arnold? Asapay ko matagbalbaliwan. Ha? Adagtok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri. Ni Arnold! Agbalbaliw nga tan ni Arnold. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryeta o itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saanan ang nagaw-awin. Diyos ko. Sa anak lata ang mauma amang idaw-dawat iti kaasiyo kini Arnold. Asapay ko matagbalbaliwan. Ha?
Adag tok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri daw. Ni Arnold. Inak ilukat tiri daw. Arnold, Wen, siya. umunag ka. Sige, mangan ka pa'y Arnold. At tuwaw ka. Tagsaang utamangan. Sige. Apay akas ta tilangan. Apay kimutong ka. Sa anak ang makaturturog amang pampanunot ken ka. Anya? Ala, mangan tapay. Kinapudno na. Sa anak pa'y anang rabi. Apay. Awan ganas ko amangan. Ala, mangan tapay. Sige. Mangantan. Tamabisinak natin. No, kasta. Saan kan nga agaramid iti kinadakas? Sanan. Naamiris ko haus to ti kuna jila kay ngagpalpalama. Anas ken aliklikan ti agaramid iti dakas. Arnold. Ado ti imbing lay da jala kay kada kami. May papan ka ni Apo Jesus. Ket naamiris ko ahus to dagiti na kunana. Anas ka na panunutan tayo ti masakbayan tayo iji langit. Arnold. Isong ita. Padasak tayong balbalaw bakat. Saan lang nga padasan? Na di kat aramidam, Arnold. Para iti masakbayan. Uwan bakat. Ala, kumay ka na maturugtan. Rabi iuna yan. Mapuyatan ka manan. Arnold. Anyat kay papananti panagsangit mo. Gapo itiragsak ko. Naragsak ako na gapo ta nalawlawaganan ti panunot mo. Kat ag tinulong ta para iti masakbayan. Isugayam ti asawam, Adela. Wan, Madam Cecilia. Imbagakan ko na din ako nayo idi kanyak. May papan iti trabaho dito balayo. Kumusta kayo, madam? Nasaya at mat. Katsika, kumusta ka? Nasayat mo't, madam? Adela, ingka mangisagana iti merienda. Tag merienda tayo, baya ti panagsasarita tayo. Wan, Madam. Sige, agmerienda tayo. Di ka agbabain, Arnold. Agyaman ak, madam? Adela, nasaysaya at noing ka mangisagana iti merienda para kadalilay kan sofing at dada iti hardin. Wan, Madam. Kadwa idan nga agmerienda, takasaritak biit ni Arnold. Wan, Madam. Sa dino tinapanan ni Nanang Yaw. Rimwarda ka ni Tatang, Lola. Tatang kunam. Wan, Lola. Simbangpet ni Tatang Yaw. Wan, Lola. Kasta ka de. Ngam kunada, adito'y kami labalay. Saan kami kano nga umadadayo ka ni ading ko? Tadabiit pa pananda. Kasta ka de. Adda ka di ipagayo kan kuana, Lola? Ay, awan mo't kit de. Imayak lang ang yag itinaloom apapaya ken nateng. Ay, Ala, dito yak pala balayo. Kabayatan nga awan pa'y dananang yaw. sige, Lola. Kanan tayon ti papaya nga inyagyo. Uwan apok. Sige, mabiit lang ta siya kung ti agukis. Naimas dagiti papaya nga inyag ko apaw. Nasami. Nukasta, amuyo gayam ti may papan kanyak, madam? Wan, saan alimod kanyak ti may papankan ka? Adakas ti trabahom. Ha? Naamwak day takan ni Vivian agayam ti asawam. Agkakadwa kami amin iti simbaan. Isong agaam mo kami. Madam. No pa'y kasta, awatan ka, Arnold. Agtrabaho ka kanya, kat ipaay ko ti umno asweldom. Agtalag kay kanyak, nga oray may sakadakas, madam? Gapo ta mamatiak, adi kan agaramid iti dakas. Saan, madam? Kaya't kung ti agbalbaliw. Ammom, Arnold. Naragragsak ka matlaeng, no ti matgedam kat agtaod, iti nadalos at trabaho. Uwan, madam. Amok day ta. Ngam ti parikot,
Awan day ta iti pusom saan ka di. Ngamno ita, mamati kan idaw dawat ko nga ituloy mo ti agbalbaliw. Aramidak, madam. No kasta nga rod, mangrugi kan iti trabaho diti balay ko. Agpaay ka akas hardinero kan dadumapay a trabaho. Uwan, madam. Ket agyaman na. Nasayaat ta si mangpet kayon. Arnold, nasayaat mo tadakan. Uwan, nanang. Saanan a pumanaw pa'y ni Arnold, nanang? Nasayaat mo. Naalangarudan, agawid akmutan. Saan abale tada kayon? Sige, nanang. Katagyaman kami, takinadwa nyo dagiti apoyo. Ay wala, ngamen, amangan no umadayuda. Saan da nga umadayo, nanang? Natulnog dagiti apuyo. Ay sa bagay mo't kit di Ket agyaman kami manan, nanang. No kasta, isardang tan ti madi a trabaho ta. Uwan, Mario. Narigatan. Amangan no agbabawi ta. Ngam naladaw tong ti amin. Sa bagay No kaya't mo, sumurot ka kanya kita. Takasarita ta ti amok. Amom. Uwan, bareng kaya't namat nga awatan na ka nga agtrabaho iji balay na. No kasta, saan tan nga agsubli dito'y hideout? Saanan? Saan tan nga agsubli pa ditoy? No kasta, si kagayam ti gayam ni Arnold. Uwan, madam, siyak. Kat kayat ko mati agtrabaho dito'y balayo. No maikariak madam. O sige, awan parikot iti dayta. Kaya Josawan, awatan nyo mat ni Mario, madam? Ipagpagapukan ka, Arnold. Ado, ti mabalin nyo at trabahoan ditoy. Agyaman kami unay, madam. Kastagayam ti trabaho ti asawam. Isumat lagayam asan nga agaw-awid. Lupay kasta, nasayaat mo takunam anagbalbaliwan, Adela. Uwan, nanang. Ket ita, agtrab-trabaho ni ije balay da Madam Cecilia. Agpapaay akasardinero. Nasayaat nga ron, ano kasta? Sapay ko ma, tay tultuloy na ti agbalbaliw. Ay, jak laim pagaraw pa. Akas jay gayam ti sigod nga aramid ti asawam. Nun amuakla ko maanasapsapa. Siyak amis mo ti mang tiliw kan kuana. Kat ipan ko iti ayan ti pulis. Naalasan abale, tanagbalbaliwan. Sapay ko mga raw, tagtultuloy ti panagbalbaliw na. Proverbio 22:5. No ipatpatag mo ti biag mo, lisyam dagiti palabog iti dalan, apakat nagan dagiti managdakdakas. Dayta ti kayat ko nga ibinglay kada kayo adwa. Madam, Si dadaan kami adumhag, madam. Ti panagaramid yu iti dakas. Panag-hold up, panagtakaw, kanda dumapay, kat may sa apalabog nga agturong iti pagbalutan. Anya ti mapasama kada kayo iti pagbalutan. Natural, alak amon nyo ti riga ti may sa abalod. Madam. Iti naununag pa'y akay papanan ti bersikulo nga imbinglay ko kada kayo. Kat may papan iti naragsak abiyag iti pagtaengan ti Diyos. kasano day ta, madam? Liklikan tayo ti palabog ti kinadakas. Tapno di ti agtinnag iti agnanayon arigat ken tuok. Ituloy tayo ti makipagkaykaysay ti Diyos. Tapno inton madanon ti aldaw, makipagtaeng tayon to iti paraiso na. Maawatak, madam. Uwan, madam. Ituloy mi ti agbalbaliw ka ni Arnold. Tinapudno pa nagbalbaliw, ipaay na ti rag-o iti kaunggan. Kat iti panagbalbaliw yo, awan sa bali ang maragsakan. No di, ti Diyos a mismo. Arnold, talaga abak nang damadam. Nagdakkel ti balay da, kan naglawa ti hardin da. Day talaan, tagkaruutanan. Papintasan ta. Tapno maragsakan ni madam. Una,
Kababain mat, no saan tang agtrabaho iti husto. Malagip ko tila kay ngagpalpalama. Apay? Kaya't ko sa pulin di sentro. Ket agyaman takan ko na. Ha? Sige ah. Kasi mo da jala kay. Pampanunutak no kasanuta matulungan. Anya ngay atulong ti ipaitakan kwa na. Nukas na. Sa pulin nyo, ti ko nam ngagpalpalama, kalpasan ti pan nakimisa tayo ita Domingo. Wan bakit? Agrobotan. Tapno di tayo maladaw iti misa. Wala kay. Nasapa pa'y, iso asaan tayo amaladaw. May metlat ta ano masapa tayo. Alang nga rod, tulungan nak amang rubot kadagiti ubing, tapno nabibiin. Imunan ti pamilya kasimbrak iti simbahan, Mario. Un Arnold, uray ti pamilya ka. Imunagdan iti simbaan. Tila kay ngagpalpalama. Isto day jay. Un ngagbayso. Umay gayam makimisa. Ay, umay ka, sabtan ta. O sige, bayat asaan pa anang rugi ti misa. Basta, umay kayo mo't makimisa. Nasaya at launay. Un tata. Naimbag, tan nakita da ka. Sa pulen da ka kumatata. Kalpasan ti misa. Dakayat da ka kasarita. Sige, agsasarita tayo kalpasan ti misa. Ngamdo ita, umunag tayo pa'y. Tayin tayo agkararag. Sakbay amang rugi ti misa. Sige nga rod, ingkay kasarita ti kunayo alakay. Awisan yon, tain tayo amin ijay parke. Parke? Naku na ni Madam Cecilia, amapan tayo ijay parke. Taagpipiknik tayo ijay. Agorder ka no, iti pagsasangwan tayo. Kasta ka di? Wala kay. Ala, ingkay kasarita ti lakay. Tain tayo amin ijay parke. Nakita kakompleto kayo. Ti pamilya ni Arnold, kastamat ng ti pamilya ni Mario. Inkadang kung nga umay tayo dito yung parke, tapno agpiknik, tapno aglalangan tayo. Pagyamanan mi unay, madam. Pagyamanan mi, madam. Kan nasayaat mo, tanaawis yo ti may sa akabsat. Anasayaat ti panagpuspuso na. Iso ni Tata Gaspar, madam. Iso tinagbalin nga instrumento ti Diyos. Tapno malawlawagan ti panunot mi, gani pare Mario. Kumusta kan, Kabsat Gaspar? Nasaya at mo't madam. Ayan ti pamilyam. Kabsat, Awanda dito'y. At dada ije Manila, madam. asawa, kan anak mo ida? Awanan asawak, madam. Napayagan apin musay. Babae, dagiti anak ko. Hindi inasawa, dati taga Manila. Saan ta na nagaw? Ahoy, dito yung lugar tayaw. Nga ure amuda kastoy ti kasasaad ko. Hangam, sa nabalin, madam. Tinaskaan, ket nasaya at kumatibiyagda. Sige, Kabsat, kitaot no kasano ka matulungan. Tapno makalangan mo, dagiti anak mo. Naragsakak unay lakay. Gapo iti panagbalbaliw yung nga agayam. Nalaos ti ragsak ko. Husto ti kuna ni Tata Gaspar. Kantay mensahe ni Apo Padi. Anasken lang aso papakan tayo ti pamatag ti Diyos kada tayo. Arnold, Impay na ti kakaiso ng anak na. Tapno masubot ti basol ti sangalubungan. Ngarod, ipatag tayo dayta. Babay ni ti panagaramid tayo iti pagayatan na. Iti kasta. Inton madanon ti aldaw. Ket makipagnaid tayong tukan ko na. wala kay. Agyaman ak unay. Taamom dagita ita ang paliksan. Agyaman ak iti Diyos. Agyaman akmat kan ka bakit? Gaputan na singpet, ken naanos kang asawa. Pinatgan ti Diyos ti kanayon ko nga ikarkararag. Agyaman ak iti panangikarkararag mo kanyak, bakit? Agyaman ak mat, gaputan nagbalbaliw kan lakay. Manipod ita. Baliwan tanti mangrugi. Isa ganaan tanti masakbayan tayo asa nga pamilya.
Ti masakbayan tayo iti daytoy a panagbiag. Ken ti masakbayan tayo sa dilangit. Gusto ka bakit? Jak malipatan ti Proverbio 22:5. Ako na. No ipatpatag mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagandag iti managdakdakas. Iso day tati kanayon tayo alaglagipan. Tapno may liklik tayo iti dakas. Madaydayaw ti Diyos iti kinaimbag na. Kenti saan nga agbaliw a panagayat na kada tayo aparswana. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Dala. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Hintay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 15. Nakakaasi dagiti napanglaw a bumusor iti dakes nga agturay. Narungsot akas iti ngumer-nger alyon, wenno agdakdakiwas nga uso. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, maitampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insan, amok adakkelan ti ornong mo. Iso asika ti inasitgak. Tasikan ti pangilakwak iti balay mi. Apay, Insan Grace. Matuloy ti plano yung agabro? Uwan, insan. Babaon iti asi ti apo. Naaprobaran dagiti papeles mi. Iso ang makapan kamin iji Canada. Nagsayatan nga, Insan. Iso atap mo saan asab sa bali ti makagatang iti balay mi. Sikan ti gumatang. Naimbag no man ay ti urnong ko. Sapay dakkel mat je balayo. Ken papaabangan yo saan ka di? Uwan, insan. Iso ano magatang mo dayjay, adda-adagos sapul mo. Taadda dagiti agab-abang ijay. Sige, Insan. Agiremedyo ak iti kwarta. Tapno siya ti makagatang iti balay apanawan yo. Sayang met no sa bali pa iti makagatang. Uwan, insan. Sapay, pulido ti panakaarami ti balay mi. Kan saan mat anabayag anagyanan mi? Kan maya ti lokasyon na. Wan nga ro, Insan. O sige, tayo remedyo tayo amin. Di ka madanagan, taitid ko iti nababa ang presyo. Tano sa bali at tao ti pangilakwak, talaga nangina ti bayad na. Ngam nalagip ka, iso asikapay lati mo na anang ibagaak. Ay na, agyaman akmet, Insan, tadinak nalipatan. Panag ko na kahit kurang ti urnong kao. Uray na ayon ta ti urnong mau anak kao. Sana bali tatang, umutang kadagiti kakadwa ka middleman, tandamat dagiti amok asi dadaan na tumulong. Ay sige man nga rod anak kao. Itad ko ti urnong kao. Isupay amay na yun Tabarang datayaw ti makagatang iti balay da kasinsinyo a Grace. Wan nga ro tatang, sayang mat dayjay. Ay, may sabali akman iti saritaan anak kao. Nakuntak mo ka din dagiti kakailyan tayaw. Wan tatang, datayo ti panghiganda kadagiti maapit da natang. Nasayaan mo't no kasta. Tadatayon ti makamaw ang mga deliver kadagiti kontak tayaw. Wano sukit tayo iji Manila. Wan tatang, di kay madanagan. Tanay bagakmatan kadagiti kakabagyan tayo ijay. Nga isudan ti mangkontak kadagiti kakailyan tayo, amang yag kadagiti natnateng da dito'y ayan tayo. Way, anak kao. Kahit datayo matan ti makamo kadagiti kakabagyan tayo ditaw, nga agim pakay. Tapno nakasagana may deliver iji Manila. Wen ka di tatang, nalaing to'y anak yo no may papan iti negosyo ti pagsasaritaan. Daitang harud mat ti pagyamanak iti Diyos. Tada kayaw akatulungak, anak kao. Malaksa ka Insan, tanaalak mo't laing to'y balayo. Oray siyak maragsa ka nakmet, tasika tinakagatang. Kat amok nga iwanam. Tauray saan kon ako kwa? Napatag kanyak day ti abalay.
Taado dagiti memories mi iti daytoy abalay. Wen insan, gaputa kukwami na sa nga pamilya, talaga nga iwanan mi. Alangar din san, ket ikarkararag ko, anapintas agasat ti agururay kada kayo ijay Canada. Agyaman nak, insan. Ay na, napintas at talaga to'y balay da kasinsin mo, Grace. Hawan nanang, napintas ti disenyo ken pannakaaramid na. Wen nga rod anak ko. Imbaglaangan tada tayo, wano si katiim mo na, anang ibagaan na. Wen nga rod nanang, katagyaman tayo iti Diyos, tain sabet na ti inaramat tayo anang gatang iti daytoy ambalay. Iso adito'y tayo umuna akad sa aran nga agyan. Ket dagiti kakabagyan tayo akatulungan tayo iti negosyo, agyan damat iti second floor. Ket iti third ken fourth floor, iso ti paabangan tayo. Ay, wen anak ko. Ay na, naimbag talaga ti Diyos. Ammo na met, no kasano ti kababalin tayo, nanang. Iso nga impaay na daytoy abindisyon ken parabor na kada tayo. Wen anak ko. Iso nga agtalin na adlat ta kumati kinapakumbabam. Ituloy mo ti tumulong kadagiti agkasapulan. Di ka agbalin anaranggas iti padam a tao. Agserbi ka iti Diyos asi pupuso. Wen nanang, ket agyaman akmet iti kanayon apan ang palagipyo kanya. Ne, sino nga tati agtok-tok-tok? Insan, pastor kanda kami kumadagos. Ha? Sige, umunig kayo. Ne, anya ka di tinapasamak. Kan kasano ang nakaunig kayo itigay kat nakapadlakmat. Pasensya kan, insan. Ngam pinagkami ti padlak. Sige, ipan kayo iti bakante a kwarto. Tapno di da kay mangagdag iti kabalay ko. Kat amangan no agbuting dapay kadag iti kakadwam, insan. Amay kayo. Ne, ada sugat iti abagam, insan. Mabitlain, isaganak tilugan. Ipan kayo di ospital. Tapno mataming ti sugat mo. Saan, insan? Saan mo't agrabe ti sugat ko? Ti importante, mapasardang ti panagsayasa iti dara. Tapno sa anak ang maadasan iti dara. Aday ta, nalinisan ken nabindanan ti sugat mo, insan. Ken pimanaw matandag iti kakadwam. Amok no asino da. Pasensya kan, no dito'y tinagturungan mi, insan. Sikang amin tinalagip ko. Insan, amok anabayagan anak ikapeng kakadag iti makakanigid a grupo. Iso nga mo munti agigam iti armas. Ngam di ka di na umay iti kasta ka sa sadyo? Insan, Kakaasi kayo lang ano pan ti gobyerno. day tangarod kat, insan. Isu alablabanan mi ti gobyerno. Gapu iti kinakurakot. Ken adu akalukwan nga aramid dagiti adda iti turay. Dagiti empleyado. Kastamot ang alablabsingan. Ken gungundawayan da dagiti karbengan. Dagiti nainsigudan nga umili. Wano dagiti makuna akatutubo. Na minsan, ibalakad ko, ngagsubli ka kuman iti gobyerno. Tulungan ka amang rugimanan iti negosyam. Ladingitak, insan. Ngam di mon mabawing ti panirigak. Agingga nga adda mapaspasamak a graft and corruption. Ken linulokong aramid ti gobyerno. Saan kami asumuko? Insan din siya. Papigsaan mi paikit di dagiti grupo mi. Tapno adda mang tulong kadagiti pada ang maidadadanas. Nukasta, manong. Ni insan densyo tinanggag ko akasarsaritam idirabi. Juan, kat adda kakadwan. Ngam imunada api manaw. Kalpasan na, adamot lang ang sukon kinidensyo. Kastagaya, manong. Rumwara ko maiti kwartok idirabi. Ngam nagdwa-dwaak. Iso adya kon pinatuloy ti rimuar. Kasayatan ti naramid mo, ading ko. Di pa'y laka din nakapagpanunot ni Manong Densyo.
Apay adi pa'y laag subli dito'y patad. Dahita nga ron ti ibagbagaken ko na. Tarugyan na kumaman ti agnegosyo. Ngam talaga, jak makumbinsir. Sapay la ko ma. Tama kapag panunot matlaang. Kat agsublin iti gobyerno. Sapay la ko ma, ading ko. Nagsubli kami insan. Kat makipagyan kami payla kuma dito balayo. When insan? Abay kiti na saan? Tumulong kami kadagiti trabaho dito Tapnosan kami matapadagsan. Sige, insan. Makipagyan kami payla kuma dito Aging ga amay patong palmiti misyon mi. Kalpasan na. Pumanaw kami matladagos. Anya ka di dahita amisyon nyo, insan? Ladingitak. Ngamjak maibagakan ka. Yan tangay nagbiyahe da manong Munardo ije Manila. Da kayo pa'y lati makaam mo kada insan mo adin siyaw. Wen tatang, di kay madanagan tadamot ni nanang. Kandagiti kakabagyan tayo akadwami dito'y. Sige anak ka. Tadamot asikaswak ijay ilay. Wen tatang. Sana balay. Agawid ak matlain ton malam. Sigurado amarabian kamay. Sige tatang. Ni Apo Diyos timang tarabay kada kayo. Anti, insan. Agpakada kami pala kuma. Tada si kaswon mi itirwar. Ay, kasta ka de, Barok. Manong Densyo, papanan nyo ka di? Ladingitak insan. Ngamjak maibagano sa dino ti papanan mi. Isuasan kami payla makatulong kada kayo nga agiimpake itinatang. Sana balay, tasaan mo't unay nga ado, timayimpaki itaan natang. Wen manong, agsubli kay tulat nga rudan. Di may baga. Numakasubli kami itangal daw. Ala nga rod, Barok. Basta agsubli kay tulat ta. Hello, insan Densyo. Nakawag ka mat? Wan insan. Tanay patong palmin ti misyon mi. Ha? Anya ti kayat masawan? Basta insan. Jakon may bagapay kan ka. Agyaman naglangan, iti panang pasangbay mo kada kami ije balayo. Apay no agsubli ka pa'y langit ja balay. Tapno makapagbabanding tayo pa yan na imbag. Sakbay a pumanaw kayo. Tani, nairanamat na nagbiyahe kami. Pasubli kami matkit din Saanan insan. Kat agyaman ako na iti kinasayat yu kada kami. Sapay kuma. Tagkikita tayong tupay. Bye. Insan, hello? Nawanin. Pinutid na ti saritaan mi. Panagkunak tatang. Da insan Densyo ti akin aramid iti pan nakapabetak ti may sa akumpanya dito lugar tayo. Kastamot ti atap ko, anak ko. Unayin da insan Densyo. Di daman la pinanunot dagiti maapektaran na pamilya. Gapo iti pan nakadadal da akumpanya. Huwag nga rod anak ko. Tilang pinanunot da. Katikunada may patungpal da ti misyon da. Anya ti rason. Apay a pinabutak da da akumpanya. Day tamat nga rin pampanunutak tatang. At damat kit di contact number ni insan Densyo kanyak. Padasak to akontakan. Tadamagak no isuda talaga ti akin aramid iti dayjay. Ken no apay akas jay ti inaramid da. Anak ko, adda simbang pat asub pena para kan ka. Anya? Iti anya agapo nanang. Pasensya ka na, talinukatan minti sobre. Ay, adda ka no nagtistigo anang ibaga iti korte. Pinasangbay mo dagiti terorista dito balay. Anya? Dahita siguro kati maipapan iti napabetak akumpanya idi dito lugar tayo. Duan atawan tinapalabas. Nanang. Pudno. Amok nga armado da insan Densyo anagyan idi dito'y balay. Ngam saan ko mat asinupurtaran dagiti aktibidad da. Siyempre, kasinsin ko dayjay. Iso nga impalubos ko anagyan da dito'y balay.
Amok, anak ko. Hanggang nabatad ka no ngamin akamang dagiti terorista. Wenno adda iti makakanigid a grupo ti pinasangbay mo dito balay. Mariribu ka nak nanang. Jak amunuan niya tirumbang nga ramidak. Sangwam dayta, anak ko. Adda kami akapamilyam at tumulong kan ka. Kan ikamang tayo iti apo. Amok adi nakabaybayan. Panubok lang daytoy, kat amok amalasatam, anak ko. Manong, nalpasam ti umuna a hearing. Hawin ading ko. Kaasimot nga agpaiso dagiti mangnamnama a pamilya, iti napabetak idi a kumpanya. Dahil lang kami na kumpanya ti pangnamnamaan da a pangalaan da iti pagbiagda. Wen nga rod, Manong, ngam saan tayo abasol tinapasamag. Pudno day ta ading ko. Ngam adala ta pamabalaw da kanyak. Iso akabayatan nga awan pa'y pangedang ti pangukuman. Mabalinda kanulat ta akaswan iti terrorism financing. Gapo iti panang pasangbay ko, kadagiti nangaramid iti krimen. Ken mapagatapan da pa'y akamang ti armado, dagiti makakanigid a grupo. Dayta nga rod kat, Manong. Ngam di tay mapukawan iti namnama. Di na tay baybay anti Diyos. Taam mo namat nga awan basol mo iti kasjay anapasamak idi. Wanading, jak mapukawan iti namnama. Anday tay, nakontak kumatlangan ni insandensya. Sapay la kumatasong batan na ti cellphone na. Hello, insan. Agyaman akta sinong bata matlangan ti awag ko, insan. Agsubli ka kuman iti sidong ti gobyerno. Tapno saan nga adda madadaal ka. Awan mo't lang ti pagtungtung palan dagiti lablaban yo ako nam. Tadagiti liderato yo. Baybayan damot lang dagiti kakadwayo. Nga adda sangsangun na akaso. Ladingitak, insan. Hanggang di nakmalukoy. Isu asinong batak ti awag mo. Tapno'y magakapasinsyakan. Tanairaman ka iti patungpal mi idi ang misyon. Gapot a pinasangbay na kami idi iti balay mo. Insan, pangasim, ipatpatigda ka. Isungag panunot ka kumaan na imbag. Saan pa naladaw ti amin? Ubing ka pa'y. At dapay gundaway mo ngagbaliw. Tapno napintas to ti masakbayam. Kas nakunakon, insan. Di mo tumabawing ti panirigak. Di ka madanagan. Ipamuspusak ti amin. Tapno maapswelto ti kaso nga impila dagan ka. Tatalagamot nga awan basol mo. Ulitak nga ibaga, insan. Insan, di mo ituloy. Tadinak matlama lukoy. Bye. Hello, insan. Hello. Awanan. Ay, talaga ajak maalukoy nga agsubli iti sidong ti gobyerno ni Insan Dencio. Ay na, agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Naabswelto matlang ti kaso ana ipila kontra kan ka. Wan nga rod, nanang. Maragsakan ako na eh. Kat ikarkararagan tayo ni Insan Dencio. Tapno malawlawagan ko matiisip na. Kat mapanunot nanti agsubli. Wen anak ko, dayta ti may sa kanayon nga ikarkararag ko. Kat kanayon ko mga aywanan tinamarswa. Tapno mailisi iti anyaman apakadangran na. Wan, nanang. Awan imposible iti Diyos. Wen anak, ikamang tayo iti namarswa ti anyaman apakarikutan wenno dagensen tayo. Kat ison ti makaammo iti amen. Agpaituray ka iti lintag, kat di ka agaramid iti maikaniwas. No di kat anyaman apaspasamak, asaan anasaya at iti pagilian tayo, ikamang tayo iti Diyos, ta iso mismo ti agtignay. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Teresa Calay. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basic.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Salmo 37 versikulo 16. Nasaysaya at tibasit nga adda kadagiti nalintag, ngam iti kinawadwad dagiti ado anadangkes at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biang. Sa dino tinaggapuan nyo kan bakit mo, anak ka? Nag-mall kami nanang. Di ko di makita tinsangput mi anak ka paper bag. Ha? Oh, dahito ti para ka na kayo. Ne, anya ngay dayta. Bano kan sapatos. Ti manugang nyo tinangpili ka na kita. So ngay suot yo. Gimatang kayo pa ilang amin. Sayang ti kwarta. Apay ko maasayang. Para ka na kayo mat dayta. In saving sulat ta kuman. Tapno at da ikatang yu kadagiti masapsapol yu. Ninanang mo. Saan niya parikot ka ni Valerie ti kwarta niya? Anya? At the source of income mi nanang. Magatang mi niya ti kahit mi agatangan. Sino niya kinasarita mi ti cellphone mo, Valerie, bakit? Niluding, Anya timbanganakan ka? adda ka no aginvest iti milyones. Agpaiso? Wan, O di, instant money kaya manan. Ibagam akasarita na anasayaat. Sayang mat, nagbabawi ti investor. wan, binilin kun itay. Kati ko na, dakkel ti posibilidad nga aginvest da at tao. Naimbagman, taas saan daan nagdwadwa ka na iti ID nga impakita na. Niluding pa'y ti kunam, nalaing dayjay. Manu atawon matan akasto iti aramiden tayo. Siyempre, kabisado na matan. Amunan no anya ti aramiden na. Very good ang arod no kasta bakit. Saan tayo ngagparikot? Wana? Wan gayam. I-send mo iti bank account na ti bingay na iti kwarta nga ininvest ti maysa nga investor tayo. Tapno awan maibagana. Akin ko iti lugan ang nakaparada iti paraangan tayo, Rafael. Ninanang mo't. Awan mo't kasta alugan nyo, Kurt. Kagat-gatang milang na ita. Ne, apay agimatang kayo ngamin, kat adamot sigud alugan nyo. Daan mo't na dyan. Masapo na masukatan mo't ah. Sigurado anang ina day ta alugan. Di kayo madanagan, ta fully paid, tilugan na makitkita yo. Fully paid ko nam. Uy, saan ahulugan? No di kayo mamati, adto iti ebidensya. Ne, nangalaan nyo ngay iti kwarta nga inggatang nyo. Siyempre, kwartami kan bakit ko ah. Common sense mo't ananang. Anya ti sirsiripom iti tawa anjay bakit. Tilugan anay parada iti paraangan da Nana Elena. Lugan da Rafael dayjay. No kasta, gematang damanan iti lugan da. Well, Pangalalaan da nga tayo iti kwartada. adda ka no matrabaho da. Dakal siguro ati masusweldo da ang agasawa iti pagtrab-trabahuan da, iso akasta. Magatang dati kay kayat da. Nagbiit la kay. Kaano laang idi makitangtang dandamat. Ita, bak nang damutin. Nagbiit ngay masinsuda iti biyag. Dakal payin ati balay da. Datamot ngay lakay. Kaano mo't nga ta bumaknang tayo. No siya, naragsaka kon iti kasasaad tayo, bakit? Saan tayo abaknang? Angam saan tayo mat nga agrigrigat? Sakto laang ako nada, bakit? At sangpet ka, wasidaan tayaw. Anya ngay day tatatang? Karnit baboy. Ha? Nangalaan nyo nga iti karnit baboy tatang. Inter ti nagpapaskon akalugaran tayaw.
Naimbag ko ram, ta daim payawid na kanyak. Amangan mo't no dinawat yo, tatang. Nakababain. Ay saan? Uray mamirmiraot tayo laang. Saan ko nga aramid tiyag daw-dawat? Noan niya lang ti itad da, iso ati awid ka. Alang nga rod, ipalutok nga rodan kan ni Angie. Uwan ada nateng dita. Sagpawam tapno na imas. Ay uwan gayam. Ada nakitak ang nakaparada iti paraangan da Rafael. Lugan da kaniday jay. Wen, tatang. Ay, agaseman na iti kaaruba. Talaga ang nag-level up da. Mangantayon, lakay. Mabit lang, bakit? Saan pa analpas to'y buy-buyaat? Saan ka mabisin aya? Pumuna kayon kan ni tatang. Umay kakit din, tagigiddan tayo amangan. Ni bakit mat? Umay kan kunak nay. May salaan ti sao, Lucas. Wenen, umayan. Riingam matlangan ni tatang dita, tagigiddan tayo amangan. Wen ka di, bakit? Kasta may salaan ti sao, tapno sa anak makaungat. Addan samot parikot ni Valerie. Nagdiritsumot manen iti siladyo. Nabannog lang na dyan, anang. Sa dino tinagapuan nyo aya. At dala kinasarita mi atao. Malagpulas ka nga rudan tamangan tayo. Nangan kamin ijirwar. Da kailangan ti mangan. Sapay ado ti inlutok. Ninanang mo't kas nasaan kay pala anay ruwam. Saan mo't akastasi, gud anak ko? Aggigiddan tayo mo't amangan iti. Iti lang na jay. Sa bali itan. Nang restaurant kami itayon. Saan kami na nag-take out? Taamo miya di yung matlakayat. Anya? Mangan kayo nga mina na. Tapno makainan na kayo. Nay, sino tao mamawag? Dagiti investors tayo, lakay. Anya, kunak man no kinasarita ida ni Luding. Jack manam mo. I-off mo ta cellphone. Tapno saan da ka makontak. When? Aday ta. Nai-off kon. Anya ti kasapulan dagita at tao aya. Ti kayat dakat isubli tayo ti kwartada. Anya, Agong ungat ti dadduma. Jay dadduma, agdarumda ka no. Nagado ti maris-receive ko a text da. no kasta nga rod. Masapol nga agsukat ka ni ti SIM card. Wan lakay, gumatangak iti baro. Di mo dakdakamaton ka ni nanang ti mapaspasamak. Sana mabali na maamuan na. Apay akasta tila nga yung nga agasawa. Apay ka din, nanang. Kasla problemado kayo iti asawa. Di, saan mo Apay ang naibagayo ti kasta. Wen taman manumot ten arumwar kayo. Kanukit kitaan kayo. Kat kasla adda na dagsa na bakbaklayan nyo. Ni, awan nanang, awan. Okay kami langan, Valerie. Sigurado ka kade. Amangan mo't no adda mapaspasama ka jakam mo. Sana mabali na maamuan ni nanang ti may papan ka na iti kwarta ngayon taray mi. Nay, napaulimot ka mo't anak ko. Kwa? Awan parikot nanang. Saan kami lang arumrumwar, kaya't mi magtiagin na naa. Madingamin o kanayon at trabaho ti raramidon. Madanagan ako ang lakay. Anya timbagan ni Luding kan kaya? Nagdarum kanumat ng dagiti investors tayo. Ibagam ka ni Luding taglamang. Kat datangay, kasano tamat? Aglamang tapay lang dito lugar ni nanang. Sana bale, saan da nga amo dito Kan may isa, awan ti social media ni nanang. Di nang tumaamuan. Basta di mo lang dakamatan kan kuha na. Kasanon, numatiliw da tayo dagiti pulis. Iso nga rin aglamang tayo.
Anya kalakit di matan, Valerie. Kat, kastoy tayo latan? Tong palbiag nga aglamlamang ta? Di kagsawi ti kasta. Akaslakit din adda pang mabasol mo kanyak. Nairanod ka mat iti kwarta nga iniskam tayo. Parikot mo takanayonan ti sumangsang bay. No ka ano rin mang ay tibiyag mi. Kastoy matan. Day, apay nga da ka dito'y ruwaran ako. Kuha na nang. Agpapaangin ak lang. Na kayo? Katnurabiin. Apay, saan ka makaturog? Oray, kayat ko tagi na na. Sa anak mo't nga makaturog na na. Itean niya aga po. Nagado ti mapampanunot. No kaano arimang ay tibiyag yukan bakit mo? Kastamot din ti mapaspasamak. Kasano nga rudon ti trabaho yo? Numamuan ni nana nga saan na pudno ti may papaniti trabaho nga ibagbagami. Kan numamuan na ti may papan ka nagti investment is kami. Ang mga nuguranak. Okay ka kadilaan. Di ka mo tin makasarita na saya. Ay, kwa. Banog ko lang siguro na ito nanang. Sige, agsubli ako niti silad mi ta maturog akon. Iturog yung matan, tapno saan kaya mapuyat. Naimbag-abigat mo, Lucas Lakay. Kastamot kan ka, bakit? Kumusta nga ititurog mo? Nakaturog ka kadimot laan na sayaat. Wanmat, si Kangay. Uray siyak mat kompleto titurog ko. Tawan mo ti pakasikurak. Ba nagapagyamanan tayo iti apo. Wen. Nitatangay gayam. Nasapa manen arimwar. Agmula ka no iti petchay. Ay, nitatanga talaga. Kaslasan na mabambanog. Anya nga ron ti maaramidan ta, katragsak na mati agmula iti kumkumporme. Tsak lakit di maanusan ti kastoy, Rafael. Apay manan. Ririla ka na ti manggagkukin ka. Kasla balot tamatlangan. Day talangan agpupupok dito balay ti aramidan ta. Di ka makaawat mat. Kayat mo ti matiliw. Kayat mo ti maibalod. Saan akon ang naragsak iti kastoy ang mapaspasamak? So di ka makaawat. Kasanon no rumwar ka kat adda makakitakin ka. Una yan ti kastoy. Saan man anatanggan ti ulom? Amom lang arudan nga adu ti nagdarom. Kasta ka pa langmad. Kasla di kag pampanunot. Siyak pa iti saan ngagpampanunot ita? Asino aya tinangibaga nga itaray tayo ti kwarta dagijay at tao? Sige, ipigsampay ti saom tapno manggag ni nanang. Tapno maamuan ti palimot ta. Umayak man makikaaruba, kabsat. Ay, umay ka lang, kabsat. Saan mo tadakas ti makikaaruba kahit? Awan mo't ngamin kasarsaritak ijay balay. Awan ay ada Valerie kan Rafael dita. At dadamot kit day. Ha? Diyak mo't ida makasarita na saya at takasla problemado damot nga agasawa. Anya ko matipagparikutan dakit. Baligi damot. Mayat tibiyag da. Sana kaskada kami. Mamirmiraot kami latan nga ginggait Uray siya. Diyak maawatan kapsat. Diyak mo no anya ti mapaspasamak kadagitay nga agasawa. Anya tara-aramida nagiti pulis dito balay nanang. Uray siya. Diyak matamo anak ko. Apay nga ron na pinastrik yu ida. Kaya't na kayo kano ang makasarita. Anya? At dala kano napatag asaludsuden da kayo kan bakit mo. Iso nga ayabam ni Valerie, tasangwan nyo ida. Saan? Sana mabalin nanang. Maibalod sa amod da Rafael kan Valerie, tatang. Apay ka now. Diyo ka din nakita dagiti pulis anapan dita balay da. Anya ti basol da aya. Anda ka di inaramid da asaan anasayaat. Ti damag ko, kat intaray da kano ti kwarta dagiti investor da.
Investment scam kasla kunada. Anya, Isugayam nga imasin so adagos ti biyagda. Imado ti sanikwada. Taadumot gayam ti linukloko da at tao. ay una yan. Ay, jak pa'y gidyam mo Amangan no isuda ti mastermind. Kasi damat nga rod ano kasta. Anyan tulangan ti masakbayan da. Agkapi tayo pa'y nana. Agyaman na ang jinak kong. Naimbaglaangan tada kayo akaarub ame. Anya ti desisyon ti korte nana. May balod da Rafael? Ay, wan. Dakkel ti posibilidad na amay balod da. Ngamin, adu ti iniskam da. Adu ti biniktim ada. Ay, na yan ti gasat da. Isugayam ti pagparparikutan da nga agasawa. Ay, no amok kumaakas ta ter aramiden da. Binagbaga ak kumaida na sapsapa. Awan basol yun, nana. Awan ti amuyo, may papan iti kalukwan da, ta inlimad damat kada kayo. Desisyon da, ti agaramid iti sana may parbang. Iso adiyo pabasulan ti bagiyo, nana. Ni Valerie nanang, kumusta mo ten iti ayan na ita? Kastao na iti sangit na itay. Ngamawanan maaramita. Diya mo no ape nga impalubos yung mapasamak ti kastoy, Rafael, anak ko. Nailawaan kami nanang. Naragsak tayo umot idi, oray saan tayo abak nang. Apay ang nagaramid kayo upay laeng iti saan amay parbang. Pasensya kayo nanang. Basol mi nga agasawa no apay madusdusa kami ita. Apay anak ko. Apay asaan kayo anak kontento. Nagambisyon kami ngamin. Kaya't miya mapadasan tin nasaliwan-wan na panagbiag. Bidot launay tiwagas yo anak ko. Nalaos ti panagbabawik nanang. Ngamamok nga ore agluwaak ita iti dara. Awaran ti agbaliw. Tapagbaludanan ti pagturungan mi nga agasawa gapu iti kinadakas mi. Saan adakas, ti agarapaap itinarang ay apanagbiag. Ngam kuma, parang ayan ti biyag, babaan iti nasayat awagas. Di kagbalin adakas, gapulaang iti kwarta. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isang sagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiinkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na imbag nga oras yo amin, papagayam, hindi ibasa ti Salmo 147, versikulo 3. Dagiti na upay, paragsakan na, katbadbadan na, dagiti sugat da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Kasla siyak matente excited, iti umadanin na panagkasaryo ka ni Joshua. Apay mat. Siyempre, siyak ti bridesmaid. Iso nga excited ak launay. Kasla kayat ko aguyudan ti aldaw no mabalin la ko ma. Agpadpada kayo kin ni Joshua. Kastamot ti kunanakan niya. Amam gayam, umapapalakan ka. Tapay manan. Kuma, makabiro kakmat itikas ka ni Joshua na singpet. Nagwapo, kan, ay ayatin na kaunay. Ay nagayam, di ka madanagan. Makabiro kan tumot. Sapay lang kumaagayam, tapumay suday taan ako na. Agyamanak iti panang itulod mo kanya, kan? Awan na niya manahan. Saan ako na sumrek iti balayo, ha? Tapno makainana ka na dagos.
Amok nga nabanog ka iti trabaho. Uray si ka, amok mo't anabanog ka. Ngam, agpilit kamat ngamin amang itunod kanya. Wena, takayat ko safe ka makaawid. Kabailak mo't ibagi kan. Basta no niya timbagak, iso ti masurod. Okay? Si kaman langan ti makam mo. Saan mo't lang agtal na ti panunot ko? No saan ka maitulod? Maalawanan. O sige nga rod ha. Agan-anad kay ti panagawid mo. Wen, agan ananak para kan kaan. I love you. I love you too. Kumusta ti trabaho, manak ko? Okay lang matnanang. Makabanog. Mala, aginanak ka pa'y nga road. Mangantanton, apaman ang makainanaka. Sige nanang, umunagak pa iti kwartok tagpalasak. Intulod na kakadin ni Joshua. Una nang, agpilit mat ngamin amang itulod kanyak. Ay, inton umayon abulan ti kasaryo. Ngam saan kayo pa'y anagliv kadag iti trabaho yo. Agliv kami iti makalawas nanang. Nasaya at nga rod anak ko, tapno makasagana kayo nga husto. Ken makainan na kayo met para iti umadanin a panagkalay sayo. Han, oray saan na kun nga umay sukunan inton malam. Amok ama ditirik nam. Agtumarak lang iti agas ko. Agimbaga kon. Saan kumaan natangken ti unom? Uray italaang atong palan nakmet. Sige man langan. Ang awagan nak no nakaawid kan. Wen, di na kadi pa kadanagan. No saan ko ang mauray ti awag mo? Awagan ka matlang. Wen, Han. Okay nga rod, Han. Hello, Han. Itay pa yung urayak ti awag mo. Saan ka kadi pa yan nakaawid? Marigata nakmet nga rod nga agpara iti taksi. Nagaduma nga min na tao. Apay nga rod adi nakpailang inawagan. Tasukunan ka. Okay, aklaan, Han. Aginanaka kiti. Urayan nak, tasukunan kan. Ngam, amangan no kumaro lang ang tirikrik na Okay akon. Nagtumarak iti agas ko. Basta di ka pumampanaw iti ayan mo. Sukunan ka. O sige nga, Rod. Apay nga ta. Awan mata ni Joshua. Itay pa nga imawag kanyak. Ngam aging gaita. Awan pa'y lang. Ay. Ni. Number mo't lang na ito mo awag. Ay, sungbatak. Hello? Sino da ito eh? Anya? Hospital? Apay? Anya tinapasama kini Joshua? Sige. Sige, sir. Umayak ka dagos di na itamat lang. Apay ang pinanawan nagmatan, Joshua. Apay nga na nagpilit ka pa lang amang sukon kanya. Kasano akpayitan. Kasanon ti umadan niya kasarta. Patib karam kumati pa kinakam mo anak ko. Amo ka narigat daytoy ang mapaspasaram. Ngamnas kan ngagbalin ka natibkar. Nagsakit. Kasla kayat kumatan ti matay. Awanan sar-sarbit ibang ko. Tanapukaw kumatan ti lalaki ngayayat. Saan ka ko mga agsaw iti kastanak ko? Adaak pa'y dito'y amang ipatpatagkan ka. Diyak amo, no kasano ang maawat ko dahil na yan ang pasamang kini Joshua.
Nagsakit. Nakasagsakit. Gusto daytan gayam. Apay ang nagbalin kamutin amang nginom. Gaputawanan, sir, bitibag ko. Ganyan. Ay, sana mabalin ang dadaulam latan tibiyag mo, Mara. Pangaasim. Ag-move on kan. Diyan ka mo no kasano mapasamak day na. Diyan ka mo no kasano ngayon. Awan ko tinalao sa panagladladingit ko. Gayam, saan pa ka ni busanan tilubong? Panunutom laangan ang naragsakan ni Joshua. No sa dino man ti ayan na ita. Bagpaygan ko na, tanaragsakan. Din to tasyak ng bati na katagladladingit. Kasta talaga ti biyag, gayam. Anya nga rod. Ada umon una, ada maud-uti ako na hada. Napay ang maudyak pa lang. Siyak lang umantem mo na. Tapno jak marik-rik na ti panagliday. Ay, makapakintay ang mo't dita nga magbagam. Bartak mo laang data. Agpaiso ti bagbagak, friend. Saan ko bartak lang daytoy? Ala, agawit ang harudon. Jak pa'y kayat ti agawit. Jak amon, no anya ti aramidag kan ka, Mara. Imbagman ta saan ka arimwaran ako. Kay kayat ko pa'y adito'y kan balay nga agin inom, tamabantayan ka. Nanang, amuyo ka din o anyang aldaw ita. Ha? Wan ngagpaiso. Ita ko mati aldaw ti kalay sayo kini Joshua. Nagsaur tayo dyan, Joshua. Gapot tayong bati ng kamalmalday. Anak, saan namut ang nagayatan ti kasjay ang napasamak? Nusan ko man nagpilit namang sukon kanyak. Saan ko man napasamak ti kasjay kan ko na. Anak, isuti na ituding agasat na. Pangaasim ta ilaw-lawam kumati panunot mo. Kat awat mo tinapasamak kini Joshua. Diyan mo, no niya ti rumbang aramidak, nanang. Naglaka anak ko. Isardeng buti aginom. Sumrak ka manan iti trabahom. Sursurwam alipatan ni Joshua. Tasabalin alubong ti ayan na. Sika, si bibiyag kapay. Adupay ti mabalin ang mapasamak iti biyag mo. Ubing kapay, anak ko. Madamdamak pinagawin. At ko pa iti magna. Palpasan na agawid akman. Itatial daw ngay papatay ni Joshua. May sa taon gayaman. Sipod na pukaw ko. Hoy, miss! No agpakamatay ka, saan ka amang iramraman? Ha? Kasan na nga mo makayat kunti matay, ha? Apay anak kapating nga ka iti kalsada. No agbartek ka, diya ka ba alam laeng? Bimabayan ka. Nga magwalang-walang ka iti kalsada anabartek. Katrabi pa yan. Anya ko matipipiyang mo, ha? Agawid ka kit din. Tama nga noon niya pa'y timapasamakan ka. Saan ang pa'y nga gawid? Ngamong ka din, apay.
Namam ka din o niya di mapaspasama kanya ka. Apay, anya ngamin ti mapaspasamakan ka. Ito ti death anniversary ti nobyo. Natahi di umadanin ti kasarme. Sa dino ti ayan ko. Sino ka? Siyak ni Mario. Kabsatnak ni Manong Liam. Sino aliyam? Di mo am mo ni Manong ko? Kat no inyawid na ka dito balay idirabi ita na barbartak ka. Oh, anya? Malagip mo ka din? Uwan. Sika ka diti kadwak anaturog diti kwarto. Uwan manang. Apay ka di? Awan. Agyaman na kiti amin na. Sige, agawid akon. Ta mga nuur-urayan na kun ni nanang ko. Urayin biit ni Manong ko Agdigdigos ngamin. Saanan anas kanya itulod na. Kabailak ti agawid asisyak lang. Saan ko maanatang kan ti ulom? Noan niya't imbagak, iso ti masurot. Kasla ni Joshua magsasawa. Tapay, iti anya aga po nga itulod na. Saan nak mo takaayan-ayan? Tapno masigurado ka makaawid ka anasayaat. Kanawanda kas ama pasamakan ka. Apay a concern ka, kat saan nakmat ngam mo, ha? At dadagiti nakakita nga inlugan kay tilugan ko. Kan mabalin ang makita pa iti CCTV. No adadakas ang mapasamakan ka. Siyak ti mapabasol. Iso apang asim. Saan kuma anatangkan ti ulom? Noon yaman ti problema. Saan mo kuma nga idalan iti inom? Kasanon, no adadakas ang mapasamakan ka. Kastala ang ti maibagam. Gapot ta saan mo nga amunoan niya tinapasama kanya. Saan ka diyan naibagam kanyak iti rabi? Naibagak ko na. Wen, apay, nalipatan mo na nagistorya ka kanya? Kasanumot ngamin, permi abartak mo. Ay niya tinistorya. Death anniversary tinatay anubyo. Pasensya ka na kuman. Diyak ka mo nagistorya gayam. Saan nasaya at daytang ugali ti may sa babae? Kasanun, no dadakas ang mapasamakan ka. Makaamunitan. No aginom ka, saan ka nga agmay sa? Masapul nga dakatwang. No ibagak asika timang kadwa kanya. Umanugot ka kadi. Saan nga agin inom? Uray kadwain nak lang. Saan ka nga aginom? Itad mo kanya kisipi number mo. Tano aginumak, agpakadwakan ka. Nasaysayaat, no ikatamon te pa naging inom mo. Kinunamlaang itay, ano aginumak, masapul nga dakadwak. Wen, ngam nasaysayaat, no ikatamon te pa naging inom mo. Ay na, imbaglakit din ta nakaawid ka nanak ko. Agyaman akan ka, sir. Iti panang itulod mo iti anak ko. Awan ang yaman na, nana. Bagbagaan niyo ti anak yo, nana. Sapay ada itsura na. Amang noon niya pa'y ti mapasamakan kwa na. Nukas talaang ter aramiden na. Kanayon kumat abagbagaan, sir. Ngam sa anak adengdenggan. Nanang, da kayon ti makaamu kiniliyam. Kayat kun tagina na. Sumrakak pa iti kwarto. Sige, Liam. Agyaman akman na. Gapo iti panang itulod mo kanya. Sige. Katsapay la kuma. Taisardang munti pa naging inom mo. Ala, sumrak ka nanak ko. Tagtungtong kami pa'y kini Sir Liam. Apay anak kaumay ka, Manang Mara? Saan nakasungsungbatan ni Liam? Adda ka di? Adda, ang maggurgurigor ngamin. Apay? Diyak mo, Manang.
Adamat klase kita. Ibagang agab sentak tap na adda kadwana. Ang hindi namat kayat. Kabalan na kanumit ag may maysa. Sige, oray sumrek ka. Kasyak timang kadwakan ko na. Agyaman na kanod manang ha. Sa dino ti ayan na. Ada iti kwarto na. Sige nga rod, tama panak iti ayan na. Nay, anya ti araramidam dito eh. Imayak, ta saan mo asungsungbatan dagiti awag ko. Ngam na ko natikabsat mo nga agurigor ka kano. Imbag man, tasaan ka anapan na ginom amay maysam. Umay ka nga rod kumaayaban, takadwaan na. Kas makita ba't, sa anak ang mabalin na sumurot kan ka. O di kadwaan ka pa'y laang. Siguro, mabalin ko mati aginom dito eh. Mara, mabalin ka di nga ikatamon ti panagin inom mo. Apay mat, Amom, napintas ka. Kat ado pa'y tinapintas ang mabalin ang mapasamak itibiyag mo. Nulakit di, tay katamti panagin inom mo. kas kumaitian niya. No ikatamti panagin inom mo. Ado pa'y ti maamam mo ang mabalin ang mangayat kan ka. Itikas iti panagayat day di Joshua. Wano nalablabas pa'y. Ngam iti panagayat day di Joshua. Badlaw ko ang manumutan nga aldaw asaan ka nga agin inuman ako. Gapot ang panagkunak nanang. Naskan alipate ko ni Joshua. Ay na, agyaman na kanak ko. Tama ibagam itanti kasta. Nabayag nga inururay ko ti panangisardeng mon nga aginom. Adda ka di makagapo, no apay akayat mon alipaten ni Joshua. Kayat ko nga ikan iti tsansa ni Liam, nanang. Nagarom ka din kun ka. Kaano laang anagpudno kanyak, nanang. Kat panagkunak. Adamutan mariknak a panagayat kan kwa na. Agyaman nak, tadengdengan ti Diyos dagiti kararak ko anak ko. Ama kabirok ka iti kasukat day di Joshua, di tapuso mo. Iti anyaman a panubok a sumangbay, nasken nga agbalin tayo a natibkar. Kat di tay liplipatan ti Dios, nga ishuma ti makibalaet iti anyaman a pagteng iti biyag tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.